West Karbi Anglong Hamlen Hiti, Bari Malong, Karbi Lamedamai Mati, Nijang Longri Amai Asayam Kimi Kangpupon. West Karbi Anglong Hamlen Hiti, Bari Malong, Karbi Lamedamai Mati, Nijang Longri Amai Asayam Kimi Kangpu Ponpadu. Bangsolong, Votalangso MLA Rup Singh Teron Pensi, Bangso Asayam Kimi Kangpupon. Bangso Mai Sar Imbe Pensi, Mai Jalin Pon. Kicing pen kijudan mesen pen mai charipon. Bangsolong aluhia mana peng pen. Boythalangso MLA Rup Singh Teron Chitonglut. Richardson Hanse, Borders Chairman Karbi Anglong Autonomous Council Difu, Lason Thaktaksi, Pinangan Kethi Gidingatum Chitongdun pen, Mai RDP Dunrinti. Bangso Mailong MLA Rup Singh Teron pen, Kachichak Tikang Nagi, Boundary Ward La pen, Ringwell Sitame Prabjin pen, Nang Bipon Poputa, Mailong Pachinitika. Hamren pen, Bidaram Ingleng, Karbi Daily News. Ramai-ramai presiden lah kini ramai-ramai ahem kangpu la pulo la pen la si la so ahem pen ajo wan ada khawara ra tumta pen anjini long po la si la so long pen ku pipi sike klem pon fulang MLA siapa pen nang di isi kecedang pon sona dam ke klan so message dan yang Karbi ramai-ramai masuk hem bangke yang tunggu di headquarter lo tak ke hamran district pen bangke tapi asosai hem ke pini dah ke cuma tinggal pen saja perang dak mana सरकार hem sigi dua perang ke noke tak ke benga so dap pendam dulu so hem long mau di ni tu dah ke dua lidah tu mencing basi lang so hem long bangke Karbi ramai yang amai tu masih ni pijir lo so pen bangke ke datang mana jadi di parlemen ada yang kata presiden ini so non relocation fund ini pilo atau sepan tang lo lah seperti pulong lo dan potong ladak ni di PTG apa ke lang tuman pulau je tahun 20 fan public toilet lang tuman sunil pulau lang tunda di caro dak kimpo penilin pen pesi pan pusi non regular bombo penilin pen bang MLA area muning pen apa ke bandriwal itu soncepo dan untuk te pio ke ladak one room batu room ba guest house so tadi tu jong pon itu pon pa asitin lo mata sia apa ke tu sonci pon bombo la pen la meramai apan choklim lesen la pen tangklong hem tu sonci tu teman pom sama hal तो ini aprang sini ili tum IMLA ke hai teron sara kan churu ko alang li fan ke churu nang ko kadim bangala no alang li Karbi Lamedamai napen ke jutang ke bad tirthe ruretik Karbi akhai ta mithang alam ki kabuci nangi lepen reng nangi pu mathasi alang li kabuci lepen kabirti atuma fan kedo ke thakadim kiri pia pora alang li fan churula lapen ke nilitum Karbi Lamedamai atiri jasenet pen atiri amai atum ahin pen nijang long riamai lapen ke labangso along riamai aru arim kan makidu alang litum ladak cerat citudun po kuning thelo lapen ke ketok ke lang ahin sitame kupane hirjir ke tok nai ba lam hancha ke tok nai mate kitabe tok nai polong sitame alang litum yong si kupini kachini damalong akenang sod dokok ladak sike ta kipinai akenang sod dok pulote labang nilitum ahin pen sike sitame kit nang kit pidunji nang ke or ke chandon je family tu kai kita sikling lo asi kaprek ason bangeni ye thai velo asi non ke thurmiao vetum jasenet pet pen abang alang litum han ke churi ridam kang tum bangela helo non saru sarhang lamachu lameta chu lunbarim lambarim halahai kirim abang fu tumalong oi gimitum thursi jesiksi alang litum malong pen tarlip dam nai pangrum dam nai anlote ilitum alam ki injut humucot po lapen chokche lile long setami chipakeng pon long po awar saita dupo kebang kedam atum sita le ahoda dak ben ke le e dokok tikuk temang nang dokok po setami mu pen sar ke than ladak la kebang atum apan ke do ke thakadim sita lang piji polo la se kurbang thu pa jero lapen arna marnia along hirjumi hang tisi alang ni ke klem ke dam son thot anut kaprek kethi ke ding abang puta chepar ye dun pen lamet lamchong keparing wer je pan or chandun pu kuning chipathisi nang tu mang do ni
lam tan kado